أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga palangguan na masin Allah subhanahu wa ta'ala, mga kamasan na mukalasahan, amuin wala nagbabati laul. Dimurong dong masih sin deng ha mga patumtum sin kami. Yari na isab kami manabiti kaniyo sarta hangadulat kami pa Allah subhanahu wa ta'ala in amanat ini amin ikapasampay sin kita niyo pa binebayan sin muslim misan penikaunan niya haun-haun na tampat biyutang sin Allah subhanahu wa ta'ala sibuk daka inyari sila halawm sin hula sin kita niyo atau akan yadto naka hamalayu hula hagwa sin Pilipin in agama sin Allah subhanahu wa ta'ala wairun in amuin pini niya hula pasampayan buat malengkan in dakwah sin Nabi sallallahu alaihi wasallam saplag pakatilingkal sin dunia. Mapalangguan na agama sin Allah subhanahu wa ta'ala mani tiudeng ha mga maba na mong ipasampay in risala sin Allah subhanahu wa ta'ala labi luba ha mawdu sin kami amin pagpatilibon daing ha sakit jangki ihid halawang pangatayan sin bangsa manusia atin yasin mga manusia nasabot sin kami mga manusia pasalubukon sadyain amuin majangki katu tanin pagkahinato muslim labi lubain mga sila amin bukun nag-aagama sin Allah subhanahu wa ta'ala maniyuti deng ha mga makawa na to pangadyan ka iluha surah mahaw po imbunal niya kawaon na to sa jaring doon sa abang na tumaknahan in hambuk surah haw po maluagin makna niya long sin Allah subhanahu wa ta'ala ha surat al-falaq siyapot sin Allah subhanahu wa ta'ala imbunal niya tiyagnaan sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagpatilibon sabi ni daakan niya Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha waktu in Nabi sallallahu alaihi wasallam kiyuddan sin sihir yukan in Nabi sallallahu alaihi wasallam sin sihir sinambuk Yahudiya amuin danan in Nabi sallallahu alaihi wasallam piaturunan ubat sin Allah subhanahu wa ta'ala deng ha pitong lapis langit amunain surah ini amunin deng ha mga surah amunin surah ini in surat al-falaq long sin Allah subhanahu wa ta'ala Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam qul ya Muhammad qul pamungan ya Muhammad a'udhu bi rabbil falaq magpatilibon ako pa Allah subhanahu wa ta'ala sin Tuhan amuin tag amulahi sin falaq pag iyan deng hawno pa siya amin nagpatilibon pen Nabi sallallahu alaihi wasallam min syarri ma khalaq amin deng ha sangi na piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala amin mamumuhinga manusia naka iwan sin bukun manusia amin jin iban sin uno pa indeng ha mga mamumuhinga habang piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala sangi in Nabi sallallahu alaihi wasallam diak sin Allah subhanahu wa ta'ala patilibon hadto wa min syarri ghasiqin idha waqab demikian in Nabi sallallahu alaihi wasallam diak sin Allah subhanahu wa ta'ala nagpatilibon daing ha amuin tigidlom sindum apabila bang lungkupinain amuin tigidlom niya may ta sabab indum matarang katu tanyo doon ni namin pagguwa si namin deng ha mga ini sangi-ngi na mangjijila ka deng habang sa mano si iban sin jin syaitan sabab indum tigidlom indum amuin hati niya doon ni namin
di kakitaan in hisyo na mabaya mamuhinga, hisyo na mabaya himinang mangi. Hangkanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akpasin Allah subhanahu wa ta'ala patilibun ha, tigidlom sindu. Wa min syarri nafathati fil uqad. Iban lang sin Allah subhanahu wa ta'ala ya Muhammad pagpatilibun pakaudaing ha mga ngi amuin hiyuyup daing ha mga biyuko. Hiyuyup daing ha mga biyuko. Una ito, sihir. Hiyuyup in buku atau hiyuyupan in buku daing ha mga bawat batun. Sihir. Amuin nagniniyat paamin hika puhinga ha Nabi sallallahu alaihi wasallam den duni huyup in sihir daing ha pandu sin syaitan. Iyo kanin Nabi sallallahu alaihi wasallam habiyat. Demikian in Nabi sallallahu alaihi wasallam dia aksin Allah subhanahu wa ta'ala magpatilibun daing ha syarri hasid, daing ha sangi, daing ha kangian sin tao maigil, majingki, maihid hapag kahinya idha hasad apabila rumagpak in waktu in amin mabaya niya hati niya mangjingki siya atau akan maba siya mga ini mangmulahi hapag kahinya. In Nabi sallallahu alaihi wasallam diaksin Allah subhanahu wa ta'ala magpatilibun ha mga yato labi-labi in amuin ihid jingki sin manusia papagkahinya kita deng ha mga madugal ha muslimin amuin nagtataw halom sin pangatayan nila sin jingki iban sin ihid bungsi amuin maba sila maka baus pa mga muslimin way naruway ng mga Yahud. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala wadda kathirun min ahli al-kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Longsin Allah subhanahu wa ta'ala wadda kathirun min ahli kitab in kabayaan long yasin kamu muhan kamatauran deng ha mga ahlul kitab siyabot ahlul kitab dua deng ha Yahud iban sin Christian sa insyabot den ditud maigil maihid ahlul kitab amunin Yahud. Law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasad. Bangsadya kakausan nila longsin Allah subhanahu wa ta'ala amin hibalik nila kamu. Pakain kamu hibalik. Papagkufur niyo. Pabiasin kain na tagna. Pabiasin kain na tagna kahalan niyo ya kamu mga bangsa Arab. Ya kamu mga bangsa muslimin amin way pa kamu nahinang muslim bangsadya kakausan nila amin hibalik nila kamu pabiasin kahalan niyo biasin kain na tagna puas deng sin amin kapag parat saya niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala pakay nila kamu hibalik kamu pagkahalan niyo pagkufur biasin kain na tagna inyattu hasadan min 'indi anfusihim inyattu longnya igil ihid jingkiring halong ginhawabaran nila pa mga bangsa muslimin puas sin amin karatung sin katarrang sin agama Islam ni maug pa Nabi sallallahu alaihi wasallam in Quran amin beta sin Allah subhanahu wa ta'ala uno naman in agama biatal na sin Allah subhanahu wa ta'ala iman in agama rakuman amin ini timutug taymaun sin Allah subhanahu wa ta'ala daing ha adlaw dunya dagpak padlaw akhirat naba talingkatan sin kutubus samawiyah biatal sin Allah subhanahu wa ta'ala ka kitab-kitaban bakas piaturun niya nakauna before sin Islam biatal yato sin Allah subhanahu wa ta'ala biatal sin Allah subhanahu wa ta'ala biatal pa sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga agama nakauna in syara nakauna puas nakaturun sin Quran puas nakaturun sin syara sin Allah subhanahu wa ta'ala alam sin Quran hindas yun mga majingki maihid amuin mabungsi habang sa muslimin panagnan ni Yahud wala yan
tuod nagririda sablong sin Allah subhanahu wa ta'ala walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala di tuod walan di tuod lang nga magrida kay mo ya Muhammad in mga Yahud iban sin mga Christians. Habet din para kala di magrida kay mo ya Muhammad. Amin jinki ihid nila ito, igil nila kay mo ya Muhammad. Gimwa kau nahinang nabi. Amuin nahinang nabi deng hakabata niya wayrun na inaama ilo na siya. Ubos habang sa Arab bukun habang sa ini Yahud gimwa. Amin jinki nila ito, ihid nila ito kay mo. Bungsi nila habang sa muslimin. Longsin Allah subhanahu wa ta'ala walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi' millatahum. Amin ha da'wa mo yan ya Muhammad, wallahi di lang niya magrida in mga Yahud iban sin Christians sahingga magadkaw kanila. Uni magadkaw kanila, magadkaw haaga manila. So ini ding ha mga tumpukan sin nagdukol al-agama kasabunalan day sab amunin Yahud. Kabaan nila aga maniling kasabunalan. Sa wayron pikahun, wayron piniun nila manusia. Sila rakuno bahasa ni special manusia pepanjari sin Allah Ta'ala. Inindugal nila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hangkan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam mga jamaah muslimin. Wiyasihatan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in mga bangsa muslimin katandeng zaman sin sahabat sambil padlaw kiamat. Kaya tumtuman sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amuin di sila papagpulak palikon. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hariwayat. Hi Anas bin Malik long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pamabang sa muslimin langi la tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru wa kunu ibadallah ikhwana in hadith mahaba. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kamu bangsa muslimin. Ayaw kamulong niya magbungsi at ini magdugal diwali hantara sin kamu. Wala tahasadu aywan ayaw ka magjangki ayaw ko magjuri-juri ayaw. Wala tadabaru iban ayaw ko magtaykod-taykuri hibin min tay manghud mo kahalan bihaon di mo na siya asipon di mo na siya palihalaon di mo na siya dilan halga di mo na siya dakwahan wayrun na di na siya pansinon lang sin bahasa ini dugay. Wa kun ibadallah ikhwana. Lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ando pagpaawon kamo hagin hawabaran ni magtay mahud kamo ha masin Allah subhanahu wa ta'ala. Yanin wasiat kadto tanu sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin sakit halong pangatayan sin tao wayron piniun niya. Wayron piniun niya. Inihid bang kumugdan hamok manusia wallahi misan pa tay manghud niya. Injangki magad in kajilaka. Makna kajilaka ini kajuri. Misan pa tay manghud niya, tay manghud nihang kagiwaan sila kailo. Tay manghud nihang kaina ang kama. Bangin dumatong inigil niya, sambil yan, ni'mat sin tay manghud niya, kaban niya malawa. Unin in maana sin kuat. Unin maana sin pag-iyanon, inihati niya, amin hasad ba ini? In maana sin hasad. Maana sin hasad, amuin, jangki pag-iyanon sin bahasa sin kita niyo. In maana sin hasad, long sin bahasa Arab, al-hasadu, tamanni zawala ni'matin min mustahiqin laha. Long sin ulama in makna long niya sin hasad amin mag-angan-angan kau malawa in ni'mat tiyaun deng hatay manghud mo yaun sibu da makadto kay mo sibu da makadto parwaing bangman bang doon kaniya di ka magrita jingki jangki mo kaniya ihid iban sinamin dana sinamin dugal mo yato hatay manghud la maka nalong si Nabi sallallahu alaihi wasallam likulli ni'matin mahsud in tiap-tiap ni'mat yan in siyan kaiigilan sinambok manusia au ni'mat pagdaya de ni'mat ilmu kaingat ni'mat dagbus ni'mat ini pamaybay ni'mat uno ni'mat tiap-tiap ni'mat yan bang aun makita kaniya deng ha mga manusia dumakan atau himibalin pangatayan niya himibalin kajangki kaahid sin pangatayan niya matali niya may ta siya aunin ako uway us tiutik duhanan
himinang siya turan, amin hikalawa si ni'mat yung dengkay mo. Supaya siya biya kuyakan siya. Maita siya kuyakan, pasal way ka niya. Way ka niya, atau kompetensya ka mo. Ingkaban niya, maigding kay mo niyan. Hati siya ra kumanin in makapin. Inya tudeng ha mga piyanglangan sin akamasin kita niyo. Mga palanggon ha kamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan siyabot namin kahalan ni andu kailo. Ini indeng ha makikita sin kami. Iban sindeng pahazaman sin kamaasan na to. Mayroon pa mano sin di maun biya ini. Nagtag na deng ha hati ko maraikutan na ba ini. Maksud ikutan amin ini sisinguran na sin kita deng ha mga kamaasan na to pa zaman pa sin nakauna sambil miyawt pa anak sin Adam alaihi salam. Doon mayanin anak sin Adam alaihi salam Habil iban sin Qabil. Tiap sila ini takakambal babae. Na di ko na kaingatan banghaw no ring harwa yaun in amin hati niya hindi hilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kambal malingkat babae. In hambok yaun bukun datud biasin yato. Pia pagliw sin Adam alaihi salam sa syara nila nakauna. At niya in amuin ini mahulang in kambal niya malingkat babae. In manghud in kambal niya bukun datud na mag-swap sila. Pag swap nila matun syara sin ama nila, syara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nakadto pa manghud in amuin tay manghud niya babae malingkat mahulang. Nakadto siya pa mahulang in tay manghud niya babae manghud amin bukun datud kasuwakan niya. In pangayon sin magulang amoy natin niya. Bang makajari sadya, kambal-kambal na dyan magpartner, nari isa. Syara din Allah subhanahu wa ta'ala. Inyat to, supaya isab tumo din bang sa manusia. Doon mo yan, dimakan in, amin kajangki, ka ini, ihid sin magulang, may tabi. Lang niya, bukon matupin lubakan ini. Na, amin ni'mat yad tu kiyarihil hamanghud. In kabayan niya maig. Hinangan niya paraan long sinbasa sambil miyabot pampiyatay niya. In short sin history miyabot pampiyatay niya. Intay manghud niya. Atinin parakala kajangki ban kaihid mawut hati pa parakala pag-asag dugo. Bukun sadyahat parakala amin malawa in ni'mat deng kaniya yaun bang di maigi ni'mat deng ha tao yaun. Amin karukalan mo bang bukun ni'mat baran niya. Paraw pa kaulong niya bagbahon nin umusin punglo atawakan sin ini bang man ko malawan ha dunya makad sambil amin nikmat ito inya to piyanglangan ka tanisin Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat position na ka parinta, nikmat position na ka armed forces, nikmat ilmu na ka, nikmat dagbus na ka, nikmat uno na ka, nikmat daya pagdaya, nikmat pagtamong, nikmat kata inyan kajingki iban inyan kaiibukan sin katan manu sa iban kaiigilan na arakala kiigilan ko bang ha position arakala hinangan kau dan maka ikaw ring ha position nga bang hatungod pa military arakala hinangan kau tikduhanan sibu da kabutangan kau kaso maig kau ring ha position mo maig sambil ini chapa mo long sin bahasa maigin position mo bis na tusong na kau may ng general malawa kau ring ha kuwan mahulog ko pa mag-retire early long sin bahasa ini yatin in kon niya demikyan pa ilmo ingkaban isab makaig kau ring ha ini kuan ding ha position mo yan, makaiko ding ha school mo yan, makaiko ring ha pagka-principal mo, pagka-mastal, pagka-mudir, pagka-ustad, pagkakatan ito amuin hinangan kautikduhan ng sin hisim marukal kay mo isab ini makaiko ring ha yaon arta damikyan, sasakatan damikyan, pamaybay damikyan in mga ini sakit halong pangatay sin manusia labi-labi ha muslimin imaksud tigin sin kita ni mga jamaah muslimin amuin ubatan na to ba in biya ini kahalan haamin di kita ni malunggu-lunggu sin mga sila hisyu in marukal ha Islam bang ha antara sin muslimin in magjato biya ini lang mutantuhon mo simud ng syaitan maluhay na kita ni lungguun sin ini bang sa ruwayng maruway marulagpi ng tayo nga nato kata may sa bindagbos niya bang naawon habang sa muslimin in pag-inggil in pagkatan biya ini mabot padarajat laugan nin tay manghud niya sibu da butangan niya ay sibu da tuhumahon niya taumangi bang hasaman biyaon tuhumahon niya terorista tuhumahon niya nagdarakang
Ini syabu, tuhumahon niya biya ini, tuhumahon niya biya ini, di saan lang yung magdaya bang bukong nagdaang syabu. Di saan lang yung magdaya bang bukong lang inusahan niyan haram kuan biya ini. Sa lang niya biya tinin kuan. Kita suybet. Magsarang sugol kita niyo, ontay manghud na to muslimin, nagkarayahan, makatabang habang sa Islam, habang sa muslimin, magzakat, magsadaka, magpatindog masjid, magpatindog building, madrasa, uno ni mahinang project sa Islam. Bukun na patut yatin subay na to, hati niya, amin, jangkihon, igilon, sa pangayo ko pa Allah Ta'ala, ya Allah, hinangako biya kaniya yaon, atawa labi pa badeng sin arta niya yaon, amin makahinan ko ibadat, biya sin nahinang niya ibadat, biya tin patut hinangon sin kita ni mga jamaah muslimin. In, para kalain, sakit ini halam sin pangatayan, subay na to lanuan, hangkan na in definition niya, long sin ulama, long niya, تمني زوال نعمة من مستحق لها وربما كان مع ذلك سعي في إزالتها. لون سين علماء إن pagyanun jangki ihid iban sin kaigil siya na inilong niya in sakit. Amuin mag-angan-angan kau pamaig daing kaniya in ni'mat yaun, ni'mat marayaw, sibu dahin makakadto paruwaing atau makakadto kay mo bang man maigdeng ka niya. Makuyag kau sinbiat din magjato tay mo. Ini sakit. Ini nimpiang langan sinaga masin kita ni. Na nakaminsan di matungin Jibril alaihi salam, subhanallah, panghindu ikato sin dua. Panghindu ikato sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ha pag-uhat pagtawal. Ha sakit biha ini. Long sin Jibril alaihi salam, lang ya Muhammad ishtakaitu. Biya ka akin nagpasalo pamano siya in Jibril alayhi salam. Lang ya Muhammad, biya lang yaon reklamo kaon niya nam ko habaran ko. Lang sin Rasulullah, naam. Lang yaon niya nam ko habaran ko. Lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bismillahi arqik. Kitain dua. Kitain tawal. Ampas ya tiawal lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lang ya Bismillahi arqika. Min kulli shay'in yu'dhika. Wa min syarri kulli nafsin aw aynin hasidin Allahu yushfika. Bismillahi arqik. In makna ni. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam tagnaan kuhangan sin Allah subhanahu wa ta'ala tawalan takaw. At tinadaing hangan sin Allah ta'ala ngan niya inhipag tawal ko kay mo. Kakawasahan sin Allah ta'ala in magpaig sin para kalayan. Lang ya tawalan takaw hangan sin Allah ta'ala daing hakatan sin uno-uno amuin nakajilaka kay mo. Nakajilaka, nakapuhinga, nakadil sakit, nakauno, nakatan sin amin hindi nakaril kay mukangian. Daing hauno min syarri kulli nafsin. Daing ha mga sangi ngi inagin hawabaran sin manusia himinang kay mo sin para kalayan. Atawa aynin hasid atawa amin ka igil sin manusia liabay daing ha pangatud niya. Kita niya kau taka nikmat igil niya kau siwa da diwaan niya kau pamangi majuljana mapatay kau maigin nikmat yan atawa himinang siya daing hangi sin ginhawabaran niya pangatayan ni malummi himinang siya dan hikalawa sin nikmat yan atawa ikaw maigdeng ha nikmat yan hinangan niya kau tikduhanan supaya malawa ko ding nga position mo ding ha uno-uno na aundil kay mo sin Allah Ta'ala. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah yushfik. Allah subhanahu wa ta'ala in magpauli kay mo. Bismillahi arqik. Bismillah hangan sin Allah Ta'ala tawalan tako. Yatimpid tawal sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ha. Ini Jibril alaihi salam nagpasalo pa man siya. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam palanggon ha kami Islam. La hasada illa fi ithnatayn. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wayroon dalong niya makajari pag-igilan sin tao. Bot malingkan harwa para kala. In maksud igila hadith ini bukun kau maigil kaniya maigid nikmat bukun. Sa amin mainggit kau kaniya mabaya kau mahinang bihaun. Atin na encourage. Bukun kau ma-discourage kaniya. Sabab in hasad magmakna siya malummi, magmakna siya mangi, magiban magmakna siya marayaw. Sa in kamo muhan sin makna ha hadith nasabut pamangi, iban ha ayat nasabut pamangi. Sa dia hadith ini marayaw siya. Nang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam way mapatut kay igilan mo't malingkan harwa para kala da. Sa bukun siya hasad in makna sin diha hadith. Bang haba sa Arab kimugdan siya ghibta. Mana sin ghibta amuin ma-encourage ka ando na hinang siya kung sana maging ganyan din ako. Sana bihaon din ako.
Kasi nambok tayo, manghud ka ilo, nakachat ka ko, masya Allah. Lang niya, pangarap ko lang niya seksin, ini mahinang ako biyan, sana maging ganyan ako. Lang po, inshallah. Inshallah lang po duma kita pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin mahinang kau da'iya, magpasampay kau sin Islam, iban sin kuwan. So, in mga ini, sana di mahinang sin manusia, amin kaigilan in mga ni'mat hatungod sin ilmu kita. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnatay. Wayron mapatut kainggilan, kainggitan, kaigilan sin manusia at malaikan harwa para kala. Sa buku ni makna ni iggil kita. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun atahu Allahul Quran, fahuwa yaqumu bihi ana al-layli wa ana an-nahar. Wa rajulun atahu Allahu malan, fahuwa yunfiquhu ana al-layli wa ana an-nahar. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wayron da mapatut kaigilan sin manusia. Amin imiggil siya, iminggit siya, aun kaniya biya, nut malingkan dua mapatut kaigilan sa bukon siya iggil, mapatut singuran. Amin long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia dihilan sin Allah Ta'ala ilmu. Biya memorize kaning Quran naka, atawa hinang nindakan sin Quran, atawa nakahati sa sin ilmu sin Quran. Amin long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa yaqumu bihi ana al-layli wa ana an-nahar. Amin hihinang niya, siwo na nagsambahayang siya, nagbasa sin Quran, na-memorize ng Quran, atawa hihinang nindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin Quran, indumi masin adlaw niya. Dom adlaw, wayron hudlaw sin pagda'wa, way hudlaw sin pag-imam, way hudlaw sin paghinang, sin unindakan sin Allah ta'ala sin Quran, mapatut singuran sin kita ni. Amad tin mapatut bang mo biya kita, amad tin mapatut subay na to, kainggitan. Aun kanya biya, to sana aun ka ako. Sana maingat ako, sana na-memorize ko, sana kapahaman ko yung Quran, sana maingat ako sin bahasa Arab, ba't ko kapahaman unilon sin Quran, sin hadith. Bukon amin ko, hapid sini bang manini matay rin tao yun. May tapasal mainggit ko sin malingkatin masahan niya, maingat siya magnasihat, maingat siya magmakna sin Quran, maingat siya tafsir, maingat siya. In patut yan subay kita niyo, si Mingod, patut yan subay na to. Bukon na to kainggitan. In patut ito sinbiyat to, amin, bukon siya selos ma-feel mo, sa ma-encourage ka sana bihaon ako. Hari na baran ko, ndo anak ko. Hari na, baran mo, anak mo, ndo tayo mangud ko, biya kaya niya pa. Bang baran ko rin na kaya, hanggang si mga laas na mo inilian na misa. Hindi na misan katumtuman yung mga ayat, iman sin mga surah, subhanallah. Asal biya, dakan na pa amin, biyan namin malaas biya kamo ini. Alaas amin, subhanallah. Biya na sinagilian na kail. Di na misan katumtuman ng biya mga haunod kaya butang in sura, in ayat ha sura biya ini, uno page na in kuwan, di ito katumtuman na. Sab na 5 na. Inshallah subhanahu wa ta'ala, kalo on pa sab. Tawfiq sin Allah ta'ala, maribyo ng Quran, mamirwes, magbalik, mga kuwan, inshallah subhanahu wa ta'ala. Deng ha mga kakaus-kausan, sab na lugay sin namin biya zaman, nalawa nin kusog, iban sin hifid ng simbasa, pagkalupahan ng kaibanan. Oo. Kung naisab kita ni mga hafid, sana kailo aunding ha mga namimulay hambuk 2-4 surah, na biya pagkalupahan in hambuk surah parwa biya. Na suwet to memorize ng balik inshallah. Lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam, in panagnan patut na to amuin hati niya, kainggitan, maaun ka to, bukon malawa din ka ni. Amin maaun habaran mo. Amin biya sin manusia, hambuk taudilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ingat memorize Quran, ingat maghati Quran, ingat maka dakwa sin Quran, ingat mabasa sin Quran, ingat amin katan para kal dengan Quran, amin hihinang nin luon sin Quran yawn sin dengha bulat maynat sambil pamahapon pamarum, atin rum adlaw. Hikaruan yalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. In mapatut subay na to, singuran, ka iniinggitan long sinbasa, amuin manusia, dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala pangarta. Sarta in pangarta dihil kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala, hihinang nindakan sin Allah ta'ala haarta yaun adding haadlaw pamarum. At tinaway hudlaw, indomi sin adlaw, in sadakat niya, in zakat niya, siyempre tahun-tahun. Iban sin uno, hisisima, ini katabangan niya, iban magpatindog siya uno-uno ring mga hikamumpa at sin Islam wal muslimin. Lamod ning katan bukun muslimin makalabay haran na hinang niya, maka iniusal sin building na hinang niya, maka inom sin tubig piarakan niya,
Iban sin uno-uno pa nahinang nga project hatungod sin Islam. Bedin na mga Ramadan, makapabuka siya. Bedin na in masjid, nagpitindog niya, nagtarawihin katan, nagsambahin katan, Allahu Akbar. Madrasa na patindog niya pa na pagtabarro. Ataw akan ini bay iusal piyag madrasa, ataw lupa piyag usal na pagtabarro. Subhanallah. Inma ini mga palanggon ha, masin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo rin kakaus-kausan na mo kayo magpasampay habi. Matod sim pangartaan do patay tao purat miskin. Intay manghud niyo niya, manghud niyo anak niyo. Sa ining kami at siyabot na mo, piya sampay namin amanat, sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga palanggon ha kami sila. Sakit patut subay na to. Hakwasan ding halom sin pangatayan na to. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hariwayati Az-Zubair bin Awam, Az-Zubair ibn al-Awam, long ni anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dabba ilaykum da'ul umami qablakum. Long ya dabba ilaykum da'ul umami qablakum. Long si mga sahabat uno marain. Long ya al-hasad. Long si Nabi sallallahu alaihi wasallam nananap na long niya matun kaniyo. Tanya palom sin pangatayan ni. Inuno, in sakit sin hisyo in mga manusia nakauna rin kaniyo. Tanya umat nakauna rin kaniyo. Si mga sahabat ya Rasul ni sakit yan. Long sin Rasulullah al-hasad. Long ni amin igil. Jangki na ka. Iban sin ihit. Hati ni dagbus kaselos long simbasa. Ampa amin makna niya sin pagkaihid jangki ri amin makna pamaig in ni'mat sin tay manghudmu makadto paru eta makadto kay bangman maigding kani. Amin ti makna sin hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di kajangki. Nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hikaran niya wal bagda. Wal bagda'u hiyal haliqa. In pag iyanong long niya kajangki rin di iwan sin kaihid kaigil amuna in karugal kabungsi. Ampain kabungsi ni hatay manghudmo. In jangki ni siyanin kabungsi patay manghudmo. Amin mangungasi kaniya. Mangungasi unian buhok. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam la aqulu tahliqu sya'r. Bukunin pagyanon bagda dugal di amuin pagyanon kumangungasi hatao bukun longin ungasan niya buhok. Walakin tahliqud din pat malengkan maungas long niya in pag-aga maruon kaniya. Walladhi nafsi biyadihi la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu. ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أنبئكم بما يثبت ذاكم لكم أفشوا السلام بينكم. لون سن النبي صلى الله عليه وسلم لون يا sapahan kuhangan sin Allah Ta'ala amin sin tag amulahi sin jasad ko sin ginhawaran ko di kamulong ni makasud surga wallahi sehingga di kamu mamarat saya pa Allah Ta'ala. Di day sablong nga majukup im pagparat sa pag-iman niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala sehingga lang rin ka magkasi maglasa liyasahi. Mabaya ka kamulong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam baitaan ko. Sin hikahukot sin pagkasi kiyasi paglasa liyasahi antara sin kamu. Long si mga sahabat namin ya Rasulullah. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam abshus salama bainakum. Pauna nun pagsalam-salam antara sin kamu. Lumabay ikaw haran kakitaan mo tayo mahud mo assalamualaikum. Hangkan lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam salam kau pa mga tao sibuk dah kakilahan mo imo kakilahan sabab wayruun pa in salam mo bang bukun in hisambag kay mo sin tao salam day sabya sinyat to bang kawen sumalam hataw misan sang Christian bang sadya makaingat sin salam pagyan assalamu alaikum bang on nakaroon Christian pangandal na mga share isa ni men hi di men hello nung yabi simut siya wa alaikumussalam atawa salam di sabihan ko assalamu alaikum. Sab kay ingatan lain salam biyat to. Biyat din bang sa Muslimin. Aming tay manghud mo bang hati niya kalabayan mo biyan pagkita mo nagtitipon-tipon assalamualaikum. Samba ko ni ka waalaikumsalam. Amin di mo kakilahan uyuman mo biyan. Us pagkita kay mo uyuman mo siya uyuman niya sab ko pagsalam mo assalamualaikum. Samba ko ni ka waalaikumsalam. Long si marayat to. Iskublan na sila. Si malam imo yung kato. Maasip siya blong ikuan ito. Alhamdulillah nahinang sin kita niyon mga bihan. Misan di ta kakilahan in tao. Assalamualaikum. On waktu
bang mo kitaon, inaka may silam deng ha mga amin hati niya magayan na kita piyang langanin magsalam sin inusog pababay. Sa nahinang pangadatan sindikato, may ta, pasal sin yari kita niyo ha, Christian country, ha, society, bukon sa Islamic, amin, panghal ka imo tayo mahud makasalam ko kanila jamaa biyan paglabay mo bisan mga bangsa pati malong sinbasa makain ko assalamualaikum may ta pasal makuyag ko sin katawtay mo orang kikita mo nagtitirong kita ang muslimat kita mo mga kainaan kailo mga katawtay manghuran sa kay man pag uyo mo kung sa dihat mo yung kawang kanil asip sa hiakat mo ni salam na sin uyuman mo sin uyum duay pemining ingwa ni sa pagyan mo pag uyo mo isim assalamualaikum salam sulma bainakum in mga tao jumawab kay sin sa salaman may ta pasalwayron makna sin salam mangi in salam yan marayaw pa tao lahi diyahan mo sila kasalamatan kanyo lahi balik nilisab kayo mo dami ken kayo mo tuan atawa kayo mo uto atawa kayo mo salaman masya Allah hikaig sin jangki man sin ihid di man sin karugal halong pangaten sin manusia kita min Nabi sallallahu alaihi wasallam kawalikan ko hadis mga jamaah bang mo kitaon hikauwat tuod sin sakit sin bangsa muslimin long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam dabba ilaykum da'ul umami qablakum al-hasad wal baghda'u hiya al-haliqa la aqulu tahliqu ash-sha'r walakin tahliqu ad-din walladhi nafsi biyadihi la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu afala unabbiukum long sin hadith afala ukhbirukum bima yuthbitu dhakum lakum afshu as-salama bainakum long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahi long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam nananap na long niya maun kaniyo in sakit sin mga ummat na kauna rin kaniyo long sin mga sahabat mariya ni Rasulullah long niya amin ka jangki amin ka ihid amin kaselos ang palong nin jangkian in kaselos kaihid yan ka in siya na yan long niya indukal halom pangatayan sin tao patay manghud ni amin mangungas kanya maungasin nuno maungasin pag-aka masin tao yan hisin maungas amin ikaw namin ini nanguan kanya ini himinang kanya mangi ang palong niya bukunin pagyanong kung maungas in buhok niya maungas sin aga man niya may ta sabi si malawain pag-aga masin tawahinang sin amin kajang kialam sin pangatayan niya nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sapahan ko patuhan amin tag-amulay sing ginhawabaran ko di kamulong niya makasud surga sahinggari kamu mamarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala ibandi lang yung majukup impaparat saya ni pa Allah subhanahu wa ta'ala sahinggari kamu maglasa liyasahi magkasikyasihi aw mabaya ka kamulong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam baitaan ko sin unin hikahukot sin parakala pagkasikyasi paglasalay sin kamu og sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bainakum pagtilo kamu sin sa salaman hantara sin kamu at tinasalam kamu papagkahining manusia baitay no sila sin unin at tinamisan sa salaman bihat turakuman nakaminsan in Nabi sallallahu alaihi wasallam nagtaalim siya halom sin masjid Tumakaman niya ni Nabi sallallahu alaihi wasallam nagda'wa nagta'lim ng mga sahabat ahalong si Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulu alaykum al-yawm yadkhulu alaykum al-an lang niya biyan rajulun min ahli jannah lang niya sumud lang niya bihaon marikan niyo at na sumud pa masjid niya bihaon deng halawang niya on inambok manusia ambok tao lang si Nabi tao surga lang ubos doon man yung mga sahabat bagput sin tao yato simud deng ha lawang sin masjid pipinditin chinelas biutang siya sa halawan niya us basa-basa nin inamin pungot ni sin ail hapag ailan so siyang bahayang sunat o siyang mamayang sunat o siyang bahayang sin sambahayang ini maksurun ni o siya tuminig wayron da mga limingkod di mungug para sa sallallahu alaihi wasallam nagnasihatin Nabi way minig da pag lang sin hadith baghikarwa ni sab pag next day ibin na sabi Nabi sallallahu alaihi wasallam mga sahabat lang yung sumud na sablongin hadloy ni Marika niyo taulong niya tau suruka aw natud simud naglingi mga sahabat katan bin palawang uy muras lang yung kahapon ang mga katumara adlaw ito si mambahayan o si mambayang sin hajat niya waktu sa tuminig gimo wayron limingkod madto papagtaaliman sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hikatuy adlaw atawa hika third time dami kimbet rin yan sin Nabi nga sumud kaniyo adlaw ini bihaon atawa bihaon taulong niya ring asal tau suruka
long hi Abdullah bin Amr bin al-As jangan ko kuno lang yung tao ni bang isip pagsud sin tao ito mo rin kita ni sindu Abdul lima bay long niya siya ray niya tinatao suruga uno maray longin kita sin Nabi sallallahu kanini atawa uno maray longin kakahinang na may ta sa nakulal sin Nabi sallallahu tao suruga pag ubusin Nabi sallallahu nagta'lim yurul nin in usugit long niya tao ito long niya ya akhi mabay ako lang ang misita pa ba yun long sin ko niya welcome day ka long niya sambil in history si mga ulama tungkol sin hadith si Abdullah bin Amr bin al-As ya subusin to ito lang ya may taunin ini hajat mo lang payon lang ya mabadya kung bisita kay mo iban lang ya biaon ba para ka piksagan na mo lang iban ya maba ako biya ko lang ya mabaya mauni namin biya kuan na minigad ja ko lang ya biya mang makajari lang ya misan biya umali-ali ja bay mo kuan lang sin welcome lang ya welcome de ka na adat din nga mga adat sin Islam magbisita di asubunin hajat bangun walam sin tuad law iban tuad lang tubtuban ni sa mga pagbisita doon mayan in Abdullah jaka-jakahan nin tao yun pagsambayang, in pag-ibadat, in katan ay ikaw na in kainunuhan niya normal in paghinangon normal ba si normal tao bukon na tuod makusog magtahadjud wiron dawi akwan gaman hi Abdullah ibn Amr ibn al-As tahadjud sindu miniban niya yun na natutuwa ay sa blogin ka na ini may ta si ini nakulal sin Nabi tao suruga sinihinang ni kiyop siya ko lam sin uno na lam sin tuad lawri ko kakita ning katan sin sekreto ni sinyari rawir nday sa mga kunay sa mga bayra kula na paghikatu adlaw way na siya nakatahan betaan niya na lang niya akhi imbunal niya ubos ni sa blongin maksud ko yari na ako na lang niya maba na ako mamait kay musa lang ni maba dya ko mga sub long sin ini time net to lang may imbon na lang niya buko weron para sa gan naman niya mako weron na sa lang niya maba sadya ko iming at humati kadayng kay mo sin unin kyabtang kamo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam may talong niya unin beta sin Rasul atong kako lang niya yural ko sin Nabi taw suruga kita ko sa blong niya inhinang mo simple ra biya at sadya magsambayang uset to mag biya normal na lang niya bukod na ko lang yabi mga matahan to magtahadjud magkuan meron din sa nakikita sa lang yabay tai ako bang unin kakahinang mo sikreto may tain Nabi sallallahu alaihi wasallam giulal niya ka to surga may ta unin aun din dito long ni mayroon na normal na lang yabi na sin paghinangon sin katan gaman lang ya tungod sin pag-ibarat makusog pinibarat ni rin ka ko isyo ako ni lang ni nalong niya uno to ning biya mga tahid ira kuno ka kulong yara kala may ko check on mga kato hati ko maray long niya long sintaw yon aun sa dia paghinahon ko puas lang niya sin sambayang lang niya uno inakulong niya po sin tiap-tiap sambayang mangindo ako pa Allah subhanahu wa taala ya Allah igiin katan sin malumni alom sin pangatayan ko ya Allah igiin deng ha mga jangki ihid iban sin karugal hatay mahud ko muslim yari halom sin pangatayan ko lang niya lanu in pangatayan ko sa wasa paamin wayroon tamak tauktok niya dugal patay mohon ko muslim pa ko lang yung matug iban di ako lang yung magpakialam sinuning kuan sintawri gaman diruan ko sila kaampunan pa Allah Ta'ala iban na ngayon ko pa Allah subhanahu kaampunan iban bangman lanuan sin Allah subhanahu ta'ala pangatayan ko hamatuga ko fresh in mind ko iban sin pangatayan ko malano wayroon tiyatali ko uno amin iban pangayon ko kaampunan pa Allah Ta'ala partusan ko pamano siya kiingatan ko iban sin way ko kiingatan ampa ko lang yung matug nalam ni Abdullah bin Amr bin al-As amuyanin sabab amuyan lang yung sabab hangkan nakawiyan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ding ha mga tao surga sabab lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahi lang la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu afala adullukum lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam biya sin hadith na sabot nato kain hati ni long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hangkan nakaw na iyan tao surga sablong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam long niya kamu makasud surga sehingga di kamu marat saya pa Allah Ta'ala di majukup long niya in pagparat saya ni pag-iman niya pa Allah Ta'ala sehingga di kamu maglasalaya say magkasikyasihi deng ha sabab sin amin pangindua mo long niya pa Allah Ta'ala
Bang man igan sin Allah taala inni halam sin daghal mo iban sin ihid jangki patay mo muslimin sibuk dah keingatan mo iban sin way mo keingatan pangayan mo kaampunan pa Allah taala iban sin sila tay mo muslimin pangayan mo kaampunan pa Allah taala sabsin malas sa kau kanila amoy ni sabab lang tao surga ka alam sin Abdullah bin Amr keingatan ko na biyaw namay din Abdullah bin Amr bin As minig na sila nga tay mo dito ando kay mga palanggon ha ka masin Allah subhanahu wa ta'ala mani itiyo kahalan nasabot sin kita ning bunal niya wala ko na miya na hantud marayo in suratul falaq pasal inyat turuwa ingin tafsir niya sa kiyawa ta sadyan hambuk ding mga amin ayat niya wa min syarri hasidin idha hasad amin nagpatiligon ni Nabi sallallahu alaihi wasallam ding hatao amin ini maigil apabila dumagpak in waktu sin kaigil niya sabab in igil niya yan jangki niya iban sin ihid niya patay mahud niya muslim in kawaan niya maigil nikmat sin tay mahud niya yaud dain kaniya makadto kaniya atau makadto pataur wing bangman wair undun kaniya ini sakit talong pangaten sin kita ni mga jamaah muslimin angkan mga palanggon ha kami Islam andu mahibaha di na to ini kalanuan pangaten na to simbiay bang mayan lanuan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin tiap-tiap kita ni sumambahayang pa Allah subhanahu wa ta'ala dua hirwa pa Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah tayo mahul ko muslimin iga ring halom sin pangaten king kajangki kanila iga halom sin pangaten king kaigil kanila iga halom sin pangaten king bungsi dukal kanila bang main tayo mahul ko muslimin amin matanam in paghula-hula nila iban sin ini hati niya kahalan nila iban sin pag ini inum makan nila iban sin pagdaya nila iban sin arta nila pag-usahan nila hawirun nakakuwang man aun kanila bang isab aun kanila bang sana aun hiril mo isab kaku biasing kanila sama sibuk kami makahinang ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala makatabang pa bangsa muslimin makatabang pa pagkahi hisisinding ang mga bangsa muslimin barhajat mga palanggun haka masin Allah subhanahu wa ta'ala mani itiyo ding ang mga kaya pasampay na mo kanyo in hal ini ando ka ilo lanuan sin kita ning pangatayan na to bang kita ni mabada tuod kanganan tao surga sumud palam sin surga sin Allah subhanahu wa ta'ala sa jukup-jukup pag-iman subayin kaunan sin kita ni magkasi-kiyasihi maglasaliyasahi iunin namin kaselos iunin halyat tolam si pangatan sin kita ni dua akaw ya akhil muslim in katotay mo ran hagwa hula kailo naghulas sangsa binini na ahli hasupaya saja makapara maripanak ahli nila bukon na to yanun insilayan kon nila insilan naglugto day sab mawaya day sab magsin besin katan mawa day sab makahinang ibadat mawaya makaril kasanangan pa anak ahli pamanga maastay mahud makatabang damik kini kita ni halam sin kauman halam sin ula na to ando hisin yan na posisyon sin parinta bangman si patatapon sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin pakusukon sin Allah talang pag-iman halam sin pangatayan niya makatabang siya dahil mga bangsa muslimin in ha military sin kita niyo makatabang pa bangsa muslimin in professional siyan halam sin ini kaupis-opisan sin kita sin parinta bangman makatabang pa bangsa muslimin in kamastalan iban sin kaguruan sin kita niyo in engineer sin kita niyo iban hisyunan dihilan sin Allah taala pangarta ando kailo bang mayan kamu patatapon sin Allah taala pangarta niyo bangman kamu papagbarakaton sin Allah taala ang kabuhi niyo sin pangarta niyo bangman kamu dihilan tunyokan sin Allah taala hidayat pamakatabang kamu pabangsa muslimin patay manghud niyo sin barhajat deng nakaha estudyante pabukon deng nakaha miskin amin yan haigat dagat nagugula iban sin hakimba haw na hono binaybayan mga jamaah muslimin in deng hawa hula iban sin yari hula sin kita niyo ando magsama sibuk kita niyo magtabang hakar na pagpasampay sin agama Islam dahil usalun sin kita niyo ilmu panghati iban sin arta dil rejeki sin Allah subhanahu wa ta'ala inta ka ilmu magda'wa inta ka ilmu maghindu inta ka arta tumabang hasupay kumusugin amin pagtukot yukoy sin kita niyo hangan ini pagpasampay sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala dengan dalam itu mga jamaah muslimin di kay makapahawa tuod sin kabtangan sin kami insyaallah isut nin mani tu kabtangan namo ini matay sin kamu tayma animan pamarayaw in kami werun hangad hulat uno kang uno ini hati niya ini para kala pagpasampay nu't malengkan iniyat namo ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala supaya makatabang kami ring mga magpasampay amanat pakataw tayo muhuran kamangasan kalasahan bangman piya pagbarakat sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangumulan sin kamu pangarta sin kamu kabuhi sin kamu iban sin dayaw parasahan panggaway kaway sin kamu iban sin pangarta niyo hinangon sin Allah ta'ala hikabugat hatimbangan karayawan sin kamu adlaw kiamat mamay kami halapal kasilasa assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh